Muzima bwa buri munsi dura n'ibibazo bitugoye, turagizwa tukihebeshwa n'intambara za buri munsi. Ari umukuru ari umutoya dufite impamvu zo kugushima. Mu buzima bwa buri munsi dura n'ibibazo bitugoye, turagizwa tukihebeshwa n'intambara za buri munsi. Ari umukuru ari umutoya dufite impamvu yo kugushima. Dushima Imana n'umwana wayo ko baturinda amakuba yose uko bukeye ndetse bukira, tubeshwaho n'imbabazi zawe akira Mana. Aya mashimwe abana bawe tukuzaniye. Dushima Imana n'umwana wayo ko baturinda amakuba yose uko bukeye ndetse bukira, tubeshwaho n'imbabazi zawe akira Mana. Aya mashimwe abana bawe tukuzaniye. Twamenye ko kudashima ari umugambi wa Satani, ni nayo mpamvu duma amaso ngo tutareba imirimo yayo. Nibibabaza Imana gusa binayitera iseseme. Twamenye ko kudashima ari umugambi wa Satani, ni nayo mpamvu duma amaso ngo tutareba imirimo yayo. Nibibabaza Imana gusa binayitera iseseme. Dushima Imana n'umwana wayo ko baturinda amakuba yose uko bukeye ndetse bukira, tubeshwaho n'imbabazi zawe akira Mana. Aya mashimwe abana bawe tukuzaniye. Dushima Imana n'umwana wayo ko baturinda amakuba yose uko bukeye ndetse bukira, tubeshwaho n'imbabazi zawe akira Mana. Aya mashimwe abana bawe tukuzaniye. Gushima Imana n'icarubazo uba ukoreye umwanzi mubi. Niyo udashima iryo nituro uba umutuye kandi rihenze. Cyagihe ubaza makuru yawe ukavuga uti nta kigenda. Gushima Imana
n'iyicarubozo uba ukoreye umwanzi mubi. Niba udashima iryo nituro uba umutuye kandi rihenze. Cya gihe ubazwa makuru yawe ukavuga uti nta kigenda. Dushima Imana n'umwana wayo ko baturinda amakuba yose uko bukeye ndetse bukira, tubeshwaho n'imbabazi zawe akira Mana. Aya mashimwe abana bawe tukuzaniye. Dushima Imana n'umwana wayo ko baturinda amakuba yose uko bukeye ndetse bukira, tubeshwaho n'imbabazi zawe akira Mana. Aya mashimwe abana bawe